Štovani publikume, a sad filmske novosti. Na makedonska politička scena se oformi poznat muzički bend Banana Rama. Nakon bleda politička karijera, VMRO-ovci se frlja u izdavački vodi. Njihova nova enciklopedija ima golem tiraž, ali malku čitači. Čudna patka se šeta po naši ulici. Jednoki u nedoumica. Čiji je to autoportret? Nakon kup intelektualci, mislioci, eksperti, kolumnisti i ostali plevel, Makedonija dobi još jedan što blebeti. Na ovoj mu preči projekt Kirilica. I albanski partiji ki prezentira svoji izborni programi. Čoravo zmijsko oko ne mu promakna na naše edno oko. Za gospoda što odat na mitinzi ne važi patarina. Nad Makedonije se rađeše novo sonce na konzervna industrija za banani. Što me mlatiš, bre? Dorove, kako niti je sram?